Kikubor kibabniat. Menteri Ketenaga Elektronik bat IT, Ashwini Vaishnaw, henne kesengi ulawan ra ya ka Promotion and Regulation of Online Gaming Bill arajar arposan haga yung darbar Lok Sabha. Kani kabil kapensilur yaki e-sports bat ki online social game kat ba kakang persyapat yaki jingele kai online ki bayathong pisa ki advertisement bat ki jing seo pisa online hagi jingele kai. Kadon haka ya kekendon na kabenta bantung ya ki bor bapet bakmi ya ki online game kenang ban pentikna bagi ya bat kerukom pentrekam balabu kacing temu jong kani kabil kadai ban yada ki brio kamtam ya ki samla bat ki nong shong shnong na kajing sniu kabala ban kata hakal yang ke imlang salang kayo kakot bat kabor perkhat. Sir, I rise to introduce the Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 to be taken into consideration. Kasorkar jala kelapen sange ban pentre